ҳамватанони азиз, бо эҳсоси шукрона ву қаноатмандӣ аз рӯзгори ободу озоди мардуми шарифамон ва фазои орому осоиштаи мамлакатамон ҳамаи шумо ва кулли ҳамватанони бурунмарзиамонро ба муносибати ҷашни 20-солагии ваҳдати миллӣ самимона табрик мегӯям. тоҷикистони азизи мо ҳанӯз дар оғози истиқлолият дар натиҷаи фитнаву дасисаҳои нерӯҳои бадхоҳи дохиливу хориҷӣ ба гирдоби мухолифатҳои сиёсӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор шуд. ин воқеаҳои даҳшатбор, ки бо дастгирии доираҳои ғаразноки берунӣ ва бо истифода аз қувваҳои раҳгунзадаи дохилӣ ба вуқӯъ омаданд, боиси ҳалокати даҳҳо ҳазор сокинони кишвар ва фирорӣ шудани беш аз 1 миллион нафар ҳамватанони мо гардиданд. ба иқтисодиёти мамлакат хисороти зиёд ворид гардида, инфрасохтори иқтисодиву иҷтимоӣ харобу валангор шуд. дар баробари ин гурӯҳҳои алоҳида аз нооромии ҷомеа истифода намуда, молу амвол ва таҷҳизоти бисёр корхонаҳои саноатии мамлакатро берун аз марзи кишварамон бурданд. дар он аём хатари аз харитаи сиёсии ҷаҳон нест шудани давлати ҷавони тоҷикон ва пароканда гардидани миллати тоҷик ба воқеияти рӯз табдил ёфта буд. душманони дохиливу хориҷии миллати тоҷик низ амалӣ гардидани ҳамин нақшаи даҳшатноку фоҷиаборро мехостанд. аммо фарзандони асил ва бо нангу номуси миллат ба хотири қатъи ҷангу хунрезӣ ва истиқрори сулҳ ба талошу мубориза бархостанд ва собит сохтанд, ки миллате чун тоҷикон бо таърихи тӯлониву пурифтихор ва нақши арзишманд дар тамаддуни башарӣ наметавонад бо мудохилаи доираҳои манфиатхоҳи хориҷӣ дар гирдоби иғвоангезиҳои сиёсӣ ва ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ нобуд гардад. майлу иродаи қавӣ, ҷидду ҷаҳд ва хости мардуми бо нангу номуси Тоҷикистон низ ин буд, ки сулҳу оромӣ дар кишвар ҳар чӣ зудтар барқарор гардад. ҳарчанд ки ба даст овардани сулҳ ва ризояти миллӣ раванди бисёр вазнину сангин ва тӯлониву пурмашаққат буд, вале хушбахтона ҷаҳду талоши фарзандони содиқи халқи тоҷик бо сулҳу оштӣ ва ваҳдату ягонагӣ анҷом пазируфт, ки он имрӯз ҳамчун таҷрибаи нодири ҷаҳонӣ эътироф шудааст. баъди истиқрори сулҳ, вазифаи аввалиндараҷаи мо аз барқарор кардани фаъолияти фалажшудаи шохаҳои ҳокимият ва сохтору мақомоти давлатӣ оғоз ёфт ва минбаъд ба таҳкими пояҳои рушди иқтисоди миллӣ равона гардид. мо дар ин замина фарҳанги сулҳро ҳамчун унсури бунёдии сиёсати худ қарор дода, муносибатро бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон барқарор намудем ва дар ин марому маслак то ба имрӯз собиту устувор ҳастем. мардуми шарифи кишвар 12 сола аст, ки дар фазои сулҳу осоиш ва ваҳдату ягонагӣ зиндагӣ мекунанд. маҳз ваҳдати ҷомеа имконият фароҳам овард, ки халқи Тоҷикистон дар роҳи эъмори давлати муосири демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ қадамҳои
استوار گذارد و در کوتاه‌ترین مدت نتیجه‌های نظررس را صاحب گردد. در شرایط کنونی بدون تقویت و تحکیم زمینه‌های اقتصادی، بهتر نمودن نیکوحوالی مردم و استواری وحدت و یگانگی غیر قابل تصور است. چون که محض اقتصادیات رشد یافته و استحصالات مجهز با تکنولوژی‌های معاصر یکی از عامل‌های تحکیم ثبات و آرامی جامعه و پایداری وحدت ملی میباشد. محض با این مقصد ما توجه اساسی را به رشد استوار اقتصادی ملی، ساختمان راه‌ها و کارخانه‌های خرد و کلان استحصالی روانه کرده تا امروز در این سمت و دستاوردهای نظررس نایل گردیدیم. بخصوص از بنبست داخلی کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن کشور موفقیت بزرگ خلق ما بوده. حالا به شرافت آن تاجیکستان به یک قلمرو واقعاً واحد تبدیل یافته. رفت و آمد آزادانه ساکنان همه منطقه های مملکت و حمل و نقل مال و محصولات در 4 فصل سال تامین گردیده است. تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی یکی از زمینه‌های مهمترین تحکیم و تقویت اقتدار اقتصادی دولت، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان کشور بوده. حکومت مملکت با استفاده از تمام ذخیره و امکانات‌ها در این سمت همه تدبیرهای ضروری را عملی گردانیده ایستاده است. اندیشه متحدسازی افراد ملت با تشکل معنویات جامعه، پایداری امنیت جامعه و دولت و حفظ ارزش‌های فرهنگی رابطه مستقیم دارد. در شرایط جهانی‌شوی با حیات جامعه وارد شدن عنصرهای فرهنگی بیگانه و وسعت گرفتن فعالیت هر گونه حرکت و سازمان‌های تندرو و ارتجاعی ما را وادار می‌سازد که به خاطر حفظ و گسترش ارزش‌های نیک ملی چاره‌های مؤثر اندیشیم. در چنین وضعیت ما را ضرور است که برای تربیت نسل‌های آگاه و بیدار تلاش نماییم. آنها را در روحیه حفظ استقلالیت و آزادی به وایه رسانیم تا که فرزندان ما آینده برای حمایه منفعت‌های ملت و دولت صاحب اختیارمان آماده باشد. وحدت و سازندگی در صورت بیگزند و ابدی میماند که هر یک شهروند کشور منفعت ملی و دولتی را از همه منفعت‌های دیگر بالا گذارد. برای وحدت و یگانگی جامعه تلاش نماید، به قدر سرزمین اجدادی خویش رسد و آن را چون مادر خود عزیز و مقدس شمارد. اطمینان دارم که مردم شریف و وطن دوست و صلح‌خواه و صلح‌پرور تاجیکستان من بد نیست با شکرانه استقلالیت و آزادی به قدر صلح و آرامی و ثبات و امنیت سرزمین اجدادی میرسند و هرگز نمیگذارند که این کاخ پرجلال ملت یعنی استقلالیت و وحدت گزند یابد. با اعتماد کامل به این فضیلت مردم صاحب معرفت و سربلندمان، همه شما هموطنان عزیز را بار دیگر به مناسبت جشن 20 سالگی وحدت ملی تبریک میگویم و آرزو می نمایم که در خاندان هر یک شما چراغ مقدس صلح و آرامی همیشه فروزان باشد. جشن مبارک هموطنان عزیز.